nagira ngo nifashishe uyu mwanya gusubira mu mpanuro za nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ejo bundi tariki 27 mu kigo cyacu cya Gabiro Combat Training Center yari yaje kuganirira urubyiruko, abantu bangana namwe ndetse abandi murusha imyaka, ariko n'urubyiruko rw'u Rwanda. Iyo rero aganiriza urubyiruko rw'u Rwanda, ntabwo namwe muba mwasigaye, niko mwari muri aha ngaha muri aya mahugurwa. Mu mpanuro rero yatanze, twe tugira ihame, icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze twebwe cyose tugifata nk'ihame, nk'itegeko, tudafite na kimwe dukuyemo, tukubahiriza izo mpanuro yaduhaye. Impanuro ya mbere yatanze uwo munsi yatwibutsaga gukomeza gukoresha neza ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Impanuro ya kabiri yongera ngo iratureba no kurusha izindi zose, yavuze ko buri gihe tuzajya duhora twiteguye kuba dufite intambwe irenze imwe ku mwanzi wacu cyangwa kuba twigimba. Ibyo ngibyo biri mu muco, mu maraso tugendana ya RDF, ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego zishinzwe kubungabunga umutekano. Birumvikana neza? Icya gatatu yavuze ko ku banzi bacu igisubizo ni kimwe: guhora buri gihe twiteguye, kandi kwitegura mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko cyane cyane ubwo kwivuna umwanzi. Ibyo rero bigaragarira mu bikorwa, harimo n'iki ngiki musoje mu kanya: kurasa tugahamya ku ntego. Ndumvikana neza? Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye, anaburira ruriya rubyiruko namwe muri mwo, nuko buri gihe tujya twirinda ibyo twita umurengwe. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ni ukwirinda amacakubiri n'imvugo ziganisha aho ngaho. Twebwe turi Abanyarwanda, ku basirikare bose nanababwira ibirenze ibyo.